museisia wa Mutongo TV mwe ni museo na mavinda onthe mwe ni museo ninamukethia na ninamuthocha kidunguni cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na ninainima kwa studio ninake John Mwaka kethia seisia na mukethia inyuonthe sitoya kanu thiu Jacqueline waweta Mwaka umetengaliko cia Lamu tinake studio Faith mwitu mwini kethia mwitu mwini tio tiasia Tuneenanie karibu studio Bishop Mala tiwa muyene wewe kona kwa ni muyene Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International. Asante Jackie. Ayi ni mendo tutanda ba na inde omunthi unenanya witu ni unenanya very interesting. Yes. And inenanya from Mutwaano na religion na Kithio. Culture. Marriage, religion, culture. Nilikana kana nisioka ikatia na siambia hata nuri tutwambia boyfriend ndo kwebania ngeso twikani matwana angi maitwa wa kanisani angi maithi maithe wa na angi mayuka mayikala nyou matana athio na ndo Bishop niambia naku marriage and religion and culture ne sionthe cienene ulwa Mutwaano lakini yetengemeo twaitwata either twaitu kwisila kanisani kana Ndini kana utwaitwe Kithio na mwikalile wa Mutwaano naguo ni wiba kou ilati unene ulwa Mutwaano pepala twairite kusisia muno ngwatani ocio cieba nurube Mutwaano omwe utena uhakika muno na pe ungi utonenda wino uhakika muno omunthi ukwina Mutwaano ukethia no Mutwaano na pe andu me confuse ulwa ukatikalanie neno nie Kithio na Mutwaano wina kwiyaba mbe wandu ambao ni kanisani kana Ndini yote la mundu enda ona katika Islamic maunga mama keji hapa indi makanengane ilagera ithito na mawiyabo ma Mutwaano ko ingwatanio ya itengemea Mutwaano waku ubwana ata na wambile ba we mutwae nundu byandu ingi mate atwa njegi yi anakweka kwa siu yangi matwanite na maisi matwanite kisheria ya Kenya kwekana na mundu nombemwe for 6 months for more than a year nikibeti chako yenda na wewe maya isi 6 months kalema na sense ni 6 yeah 6 months kwa hiyo andu ama kama stay mwesisi mwaka nienda kwa cia hii twinene obo wa Mutwaano Kithio na religion na Ndini iti anacio tutwambie ba kana kabila cio nthe cia dunia azungu andu ayu andu eu andu maile metha na Kithio cho with the Ndini ya muthemba wiku yona Kithio chenu yu andu ala akristo petha na madhehebu mbalimbali pela me makatholiki pela me pentecostal pela me protestanti metha na Kithio cio cia Ndini su metha na either na Islamu either na Hindu metha na Kithio cio kwa kila mundu ume na mundu muka thini wa dunia metha na Kithio cio thini wa uthaithio la metha metha maimu metha ngai wa guo metha na Kithio kwa Mutwaano yo thikika thini wa either kanisani kana Kithio cia Ndini la andu metha nacio yue tiendo tisisie Mutwaano ni ya mithembeli ila ibitugitwe ni serikali na ila itwania wa makanisani kana misikitini kulingana na Ndini isu ila ni Ndini nene kena kana Kihindu na ila ya keli ni Kithio ila situ na isitikiletwe na andu mathi kwa Attorney General o makatwana na pe Mutwaano engi itesikie
ila andu mazi akamuistay na mingi muno ala mekala na magethia ni maciaiye ni matwanite lakini kisheria ti recognized matwanite ngo ona matwanite ngo lakini mekalao pamwe na nijo kuka kukethiwa na mathina maingi andu mamina kwikala ni wizi kwitha na musisimuko munene kimwana na mwitu meitwana na wendo witha we mukamu usie nundu pena kusamuka lakini mekala miaka kadhaa wiza ethi ya no kawaida ona maumia ngwa wiwo I mean there's no it's feeling either you we realize ala kai what had brought us together was not a real thing now nitwambia maundu the real where the rubber meets the road yeah so undu kwasia marriage ni more than sexual relationship attraction ni isu sexual attraction tale spark ya off kwa weli to manda mundu ni companion mundu mwendanya mutwano ni kuendanya bandu mutwanite acho kibisho bwase byake matwanite na maitwanite no maina bandu maendete actually mutwano ti mukwato mundu ni wezi ndida mukwato ni kiuo wetatie kunena kisungu kingi ni kuikalanya na mundu mugaga na mundu ome nundu wa wendi wa mwe lakini kilikoni kimubangoni kimibango ya maisha mundu mwimwe kabisa na itu mathelele kiuyu kitawa mukwato I'm sorry andu mambi thukisie nesa nundu kwithwa no nyanya tiku maanisha kana ni kutwa actually katika mutwano baigi ndu kitawa boyfriend hapana zaidi kwambia courtship kwa Yiulu wa friendship nundu a boyfriend can become a boyfriend for another girlfriend na yo ingi makuitwe ni muuto wa kamana kamwe hey babe is fed babe na yo mundu dazani wa babe ayisa uko bikabandu nazi ni munyanya wa no pe mulikano wa nyanya na be mulikano wa otwae na mundu muko kwendo otwawa onane kiangwa cia sexy wona haumia keki ya malinda nundu yundenda ku attract men enda kukwata mundu tonda ikalani nake faith veka vinda waisie andome matwana kwesaidia winake bunomba lakini ena ibetinge itano be wakatimba be ula watululu be tuswili be wakamutwe be ungio smile yake ni yeye kwende yasia tunenie tumaito no bishop masi aitwe ingine buni bome mkwaya yuwe tumaitwe alatu nawe tiela inge tunaisi they are very empowered yes na empowerment is yo nayo even when you are choosing your spouse go with it and make your motive known ndoka like into a relationship an open check and a win a motive ya kana ndi kwenda to banjoka nini anisi mbendo vaisi ya usonga nini anisi ma kethwani ni wakwaya nini kwaya nini anya kethwani ni kusonga wathi na kunywa ila sova makijonywa me kunete selfie nini anya my motive is to settle of course ndo naro ye kwa mundu la mwiko na intellectually nitupikianite na mindo na tu ni compactable pa melano don't waste your time mwitu yakwa mantha na nundu with that particular moment ela we successful like a career woman you always even attract so many other men from other quarters na ndukasisio wiko na ena kisalita we mukasosote onake kwanza the unlikely quarters neyo na wewe kanisa nyene weta bishop nundu tutuna bishop atokosoe siana situ nisitwawa nando me kanisa for the wrong reasons that one mutangie na atese we atwayo mukololo ateo mutangie okololo si ukawe present ya nesa marriage ni nondo marriage ni bwana mutabisi elenge na moya certificate usaini ya otanambia nongwa atiti mutiani usaini ya certificate yo kanewa yithio kama neu
kiuka umanjo. It is an exam every day. It is an exam every day. So kwaku yeseve yani woke wako manana mundu kwaku wesila siana kwata the right person. Withila mundu weke okwina kwaya baikindu kingi. Eto kwina kwaya na kutolelanga baya mbe bayondo ngi utono ututethi. Patience isini matena yo especially. Now patience maina. Waga wa minotu rai. Wa mina ya nzamba sito kanai maika sembe akani ingi muno kumasinda. So patience isu ya kwetela. We say the diendo wa idinondo. We are many as women, but the men are few. They are few. 7-1. Aswahili maasi ya muvumilivu ula mbivu. Na niguo na ula wetela akwata sindu zio na nienda muno unene ya Yiulu wa tumaitu na tumaitu maimambe angewa aume na tondo maima tene mabinda maingi matona kubaluka meteoni la ume na maikwata mathina undu bishop wa weta nyukindu cha mbei manaki lo kwenda then what why na nini nendete undu masakua manubana nzianzio undu mo maisia sia muno undu wilie sai medha amena ba yambe kidogo au me makeke ka kidogo makasisia chau kitu tunambia mengi na vision medha na vision ndio kutumia unareto yanga ya sia where there is no vision, my people perish. Tia where there is no religion, bakana balaba te utangi yo balaba kine balaba tana woni ando ne mana ngika. Yuko we ikulio yela waile ku ikulia kindo chambe. Mundu akanifa miaka mingi dhukite kuuza mbe. Akanifa hata kwanza ni mundu mutulu, ni mundu wikiko, ni mundu utethukiesia ni mundu utona kwithukisio nunguweta na kushare vision ile nina tho duwa sino makuli wa ile kuikulia Trumbo omeka kisioni na nuseo mukekala ngewa ikayo na inge wanye ni recommende ya kuambia mwaka omwe na kuendea mana mundu na tafadhali idai batoneka ndukatwae mundu utende utezi nundu watwa utezi kwa utono thiku kethia sindu igika usituko maisama nundu be bandu naendie twaendie munana wa wetiwe na thiu twathio muthika na kundu kwa western nundu noni in fact githo munde mundu mukosu ndasioka kuna ciana ciake nundu onie yani sithio utasiona kabisa kwa lakini ndaendete kuyambe aendie thimume etwa na no watabaua yuko unu useo mukatuma ndu na ndu ya utuma ni kwikala pamukeze thia no sisia asaka mayo ata ukasisia amuka kwa jeta ile hata nuka hata akoa hata ona koaga umia koe na la umemezi la onziani yakazi nienda kuma okaniwa ungaba yandu mabitete yandu ukesaidia ona mundu no kwiki anthoni yuko sisi neza mwitu sisi neza mundu azu those na weke sabu yasi wedhi wenganya wedhi mutiso kana mutisia wenda hata we ndukone ndoni mwe wenda hata we okay ni sawa wenda tikome imwe kana wenda tiseubi numba titwane miaka mingi waka we wani ngwendete kuja ngwimbendea chake cha ngwendete ni cha wendie Yiulu wakwa either no na no nzui kana no metho no uthiondu ilie miaka miongwele sizia pisa ya sozo ndo ile ngetha nilu miaka 50 from now ukambenda kwa ndambo stuka yeka nundu itikuwa ndikala undo mwe throughout yuko mwe ango ile sia ile mwe discuss nundu then wa discussion umana na mwano kai athara ni utono ngunekobe na kwanza semba muno mundu wina disposition ya ukuna mundu that is an abuser kwanza waile wambioze tena mwitu violence it is very dangerous kunia we mwitu manadu ilo kutwawa ukabona ibetanga kikombe mano ibetanga kikombe kwa alafu bekandi kenulu nenda ukwata nisina kauwe pe undo mwaka wasia ndo na setu tumendo ya maybe mwaka ikenda ni atiwe ikenda ngomane yes nikenda ngomane no kuelewa lakini pia ndo ame kanisani
na nini sinuka ata challenge Yesu mwitu noni museoni kanisani lakini ndo wina wa onekana na mundu umeo ndana mwenda after month nundu karata mainegwana aithi ungi mena wioswa kuoneka ta abuku church yambe yo mujaji oni kiruka njia pena kindu religious leaders toletwe na kaingi ni mentality yukite iyo ninegwa bebani ngainda mbia ni vundisi about sex na ne somo yomo muno na yu pe andu religious leaders with ya ni meukia kuvundisia iuluwa sindu cia muthemba tosu na icho kitumba likite bindani yo kethia ona ciana cito ciambia kwibanya kanisani pe ala meuma ukumu ukethia meona mwana keona utwikie kilalai na kemwetu no utwikie kilalai na kwanza rethia andu aingi isubiane mwana keote yo mwana na isubiane na nimekuigwa maiboya yuluwa kana ni mailite ciana icerite twana yukira kiukosekana makanisa ni nundu wa kwea na yuba uni boto katika yokethia ethwa ni mwitu ni wambio mana mundu ume uloko twana mumbile wake tabia ciake nundu wa elia kwigwa mundu ume wona mwitu wewe mbalite kutwawa the first thing mwitu waidite kwamba kwa kana mundu no kwenda twana ni engagement nundu bambia engagement courtship to wedding engagement ni la yani nkukuengage ni kana ndienda faith ni kana ene lakini wona ndiye ndo kuona ndiye andu menda na thina wa kutamuka direct niki ongea nezi yeye onge ndiye ndo kuona amwe ayu ani nyoba kanisa ni anumbe ne you tutetindio thina ndia kingi no ndabye amwe andu iko ndabye ndugu kila kwigwo yenda mwana azozu ya ilomo mpaka wewe atatamuka kwa uyuba upauni ba engagement na yuba engagement we soko mana mwitu kwenda ko mwenake nundu tia teni mwana zienda ko mana sijoka ona mwitu no to no muzijo kethia mwitu ni wakanite ko aka drive ki mwana kiki na ikini datika mbutho tikethia tina ki mwana ke kwinia nundu mundu muko wa amuka mituke na itumenda ka ujinga kange muno ka kuona kana nenga nene tawo wa win even if kwenda nundu maile to differentiate pe marriage na religion na be during time ya mwaka omwe wako kwivania engagement Yesu ndio we engaged kwa na ucio nikuona ingi we na faith then tabia siva nondo maikwa hata na moko ni wile tokisiana nondo pesi ndio la si utuma mavika mwa nivoni okite njaki engagement ni proposal ni Yesu ya ma proposal muengage with you wendo mana umete ko nini courtship ni court pauni bo waile to mana mundu intention yake ya undwa woni mundu wa aina gani waile take investigation ya kula umete waile te kukwati ya yuluwa atinda hata ne muilele mundu umeonge ne muilele mundu mukongi yuba kwa courtship nika no yuka declaration ya kutwawa uyuke kalanye na mundu nombo wathie kalanye nduna ikalanye na dia wathie kalanye na another actually mwamina kutwana babe dia sikalanga abantu ba almost 3 years na baidika kintu kitwa responsibility nenge mbeza ya mayane nenge sukali kana ikenda diapers nenge yono situa timwe ba yiboni ba we the amundu neta wa babe reality ukegwa twenya muyendi zina gwetie ba hata nundu andu ama inesoma na nesa jaki mainesoma na ona tene Kithio mwetu waeta we musi ukegwa wakulwa ni wa kwambao na baikuli alwa mutuo wake uiliata mama itumana kwamba usupa itumwa mundu yaka manena andu mamuthemba mo na kindu kingi kwenda kuongelela ni kana nuisi andu angi maenda kanisa ni kamaka kwate mundu ume wa matwa kana mwitu wa utwana wewe tia imeza mena mistake number 1 calling ko undu saidia nibalika tena by the way mwaka itusiokete musia isia witu namba itu ya SMS ni ile 3915 ambia na ndeto tunenanye Facebook ni Mutongwe TV na YouTube ni Mutongwe TV /FM official
Usiokete. Musise witu thenge atwende nonene witu twinene ya Yiulu wa Mutwaano Ndini na Kithio na undu silikana na tutana the break tutana sia maitu masise balame othi utwana the engagement na ende be court the same way for boy child mundu ume ni chawa ile tosisa balame mundu muka ayenda kumutwa mundu ume aila usisia chao nthini wa mundu muka eka kuthi usisia pizza ya yasusu hiyo kai yue mundu ume atwa kibeti atwa girlfriend na kiuni kwatia bishop nunene iye kilo siasia munoni kindu chambe unyenyekevu na kuigwa akambithukia cia kana koka unzome mukambata mbali submissiveness ene kuthea nundu zamba ile isiotwa isekala numbe either wasisia wona yani characteristics ya mundu muko nisitona kumwete thina ambia kwesilia na in fact no wambio pull back ombola no isi either mwambia relationship mwindu na ndo mwe ai hata mimi sikupendi na ndikwendete uko tayari no ku hurt feelings na ndo ambio destroy kila to akaita self confidence yuko pia mundu umelo tumewa akili akamana mapinda maingi tiula wambe uko manie na ko mutwa lakini nakundu kalike nthini kiasi cha kana ndotona kuma basically vai kido to laugh at first sight never actually even we serious na nundu nusiaiti a long term view nundu mwamina kulika nthini wa marriage kana mutwano kindu kila kitono mutiani thia nikikuo uzuni ugo webo na nijo gitumi kuona marriage mbingi sieta thina very early niko ukindu chambe kusisia nikana uthu aketha munyenyekevu na mutivu kindu uzio beauty is of course beauty no sisi no ngino kasisi of course nduka twae ukesaidia niwa kindo kiusani ndo wezi ndo malano mba ukona mundu ena ebito uno ukona na kaunye kabisa kange kaseango enne na muthumio mundu museo wona lakini sisi kana ka kwithukia cia kana ka usomea isu no udurotha kuima na mutambite kuyangwa wina na ndukaze ndo ni wa kanisa ni museo ithu tafadhali na du na mwe andu ange maenda kanisa ni kuyumanda ami kumanda ibeti kana kumanda aume luko be very careful either wona mundu na atangiwa the other day netha kwa mfano we mutangie alama tangia wa ndukasie ekanda ndwae yote mutangie nga mubendwa kwanza mundu muka ndotona ubendwa mundu ume nuwo kubendwa yuko mundu kazie kana moze nga mubendwa either nakwitha ndini fulani ndukone kana ukamubendwa street kwa hiyo lazima muweze mwe compatible mukasisi ukaza udhu endete kindu kina na kindu kina na ando kathi kwasa muno we andu utesenesa ibu ni bagwasa uniwasia ikanisa na Mutwaano ni sindu tofauti nondu no ngina uthi na mundu we kanisa yaku kana uboya ngai uthaitha ngai uthaitha ni bobe ka Kithio nacho lakini Jacqueline utamba kuma buna bishop atanamba kosa hii lakini it differentiate kanisa na muikio makanisa ama mthemba wa tofauti pe muikio wa Seventh Day Adventist pe muikio wa Catholic pe muikio no muikio tofauti kwa unye muno ni sisia muikio nundu muikio ithai nthini uthaitha ngai we ene uthaitha ngai we kapa no muthaithanga ata pe ala mathaitha mainamite pe ala mathaitha maciaiti ngale fulani ngai wo uma ngale fulani nona simcia muthembo metela mwaiume ene faith pe tumaitwe na tiule in the marriage in the culture pe mwaka athia twana Kisumo na ku wai watwa Kisii pe culture pe sindu imwandu meolika Mutwaano nundu inakwenda
twenda kanisa rimwe lakini be culture be kindu andu molawa nundu borako ni tutwani kanisani twenda 7th day naku lakini bala umite balosi aitwe dibesi nukwelewa ndisi kithio chenu yue soko tokoma na gani suti la yeke twa bishop yeke twa mwaka na ciana ici tutwitha watu ipo na indi veila reality ya suti isu ya mina kumwe nukoma na mundu ukegwa mundu ni manager wa bana aungamite prado vaya lakini yavika ko aenda akaumia mindo isu akeyo valeso tio tumona wa masai angi ukegwa mundu usu ni alama kwa ta 6 digits na wathikwo uyethela ni naitrana na ti kwenda kwake mukomete aja mukotuko asembete muthi ndo asimake no masemba you ela watwika ni wethwa na intercultural ndukasisia soko wigwoka sisi agumo wa andu asu na ndukanaro to this person sisi wa andu mo ondo mabehavior nundu andu ama behavior ugweto ya wake kitheka muthambu wikala ukitheka kila umete sisi andu you ela wegwange wasia si andu amendete kao muno yutata yundu baringo kwina kao ingibete ate andu asu ona manani ona kana ke kanini kethake very violent na ti kwenda kwako nundu it is something that has been passed from generation to generation you inake of course ya umemesi kuifanya ukona enyunyu itu uta mundu we maana muno ende bikako ubatelemele wone mika ndielenge ukwika secondly take time kusoma mituo ya andu asu kacha yo siliata pe bando si ukokomania na kwitu nundu likana omwako kueta ubo wa mindo pe kibeti cheti we na ndo mako kamba ni mathikone ku na ela mabikie nundu yu nyona nazenyie na ndo mamuthemba mo nundu umwe wakwilitwe kariane kuya na maibika kasoko kalaka iba kubi methela ndwe yombisia ileza ndo kuyoswa yabi kwa musi na yabi ngwa na kila kibeti choswa na chiweka ikondoloni na wese na ndo mumete bambone kama pasenge maka kulia imwe uwe ndo no iwe ndo theniwe lakini wese the to them that is normal siana sio thesi pu sia yesi mainete methiukite maite na wese ndia kamba tiesa so normally peki ndo tona ona kukulicha ndo maku because marriage is not about me, it is about even the community, it is about even my family. Ukaete andu maku na ukana ngiyange mayo matoma utwa wanandu asu so ndiule intercultural marriages but tumanane ona mobesi ndumeka angino nie mai complain baba manaendete ntheo bandu na mewa mauye no wese mwamba kuya ndo asu nikana mugwiwe tiwe mtheo siekawo makulia no ithia eni na weze la mona ndo atha me very hostile me wakela ketha muyekwie sindu ciethu mwikato no cie nini muyukite kwanza mwitu itu mwe maskini. To them they could not understand that, but by you though kuebo kiuno ndo ni Kithio kito so kila na ke mwitu ile kwika wili kana na mbaingi ikolie na kama mwako wetie kainge it is very good to marry from your locality. Mundu mwe na cultural beliefs mundu mwe na mwe kwa yani mwe pe mojo ela munena kindu kikwelewa. Mutwaano ni andu menda nitie bamwe na mundu withi jani Yesu nake kilebinda no uthiuka visit nyake oka visit nyaku na we yange matasakwa mundu wa standard yake nene wewe etwe kuma wasiawa wena house girl ona bangi mabuya wangina ngwasia Ndini mwitu sunda kwata mwe kwa ngima na yuwe ende kuikwata na mundu wa muthemba tosu wa bikaba yani lazima nuwe uwe ando bishop mundu davika gwiko ni shock uinewe isidia yana ke tetana thimuno kiti kwete ni kindu gitwa no tethia muno nundu umundi uyu ta ni bishop marriage bige banangiko kwanza yuta cia generation ila yeyo nundu mundu etwana akayithia kile itwaite
kana akatwawa akayithia kila kimutwaite ni kitu tofauti. Religion ichangia katika moral stability holiness. Lakini baati nena Yiulu wa manyaka na wimantha mundu mwikala kila mwaka wa weta mpaka kiku kitutaanisha kitutanania na namba 2 ekana kwikala nye na kibeti ni wailete ambo manyaka na pe responsibility automatically sio kolika ona ethati ina mbosia ningwitha ndie ya mutumia akwa ona ethati ina mbosia nina ilete kwitha ndie ya kibeti chakwa nundu mwambicio ni weba niguocu kou mutwaano ti onyanya ti kutumandu ti boyfriendship ni masabu maingi muno ma mundu ukundwa aidiata na nibo andu aingi maidite kwitha mayuko bikia bandu taba mundu waidite ikala na ethwa ni mwitu akikala mwana kioka akethukisia asovia asiendwata nikanethwa itwa wa India akamana na yo twa wa India nambi ku unjust kwi masa ni manekana ni twa itwa ni mundu kuswania kwake uswania backward nundu ni wambio mumanya nundu mundu lokutwa mwitu aitwa wani waidite osija mundu pe imwana itezi unena cia iwe na utswe withi yao na wende na kuua ngima ni jeje guoko nini nebe akose oiko mannerless na mundu ucio no kwenda ikanoko kwe akatumbi na ye ya mutwa na moko sindani ya ikoni kosa na moje ugwa na wiwa ina ake na iwa monio na mwidi hotelini ni woni nguku mwathoie ayamba kakuta mabende wethe umbe uswete mabende na weaza woni woko yukutwa aka ukukuta kuume mpaka matu na kuumanga na niwe ne mundu no kuumangana nundu a husband material kwa mundu mukoko ndotwawa ndasiasia wana kembesa kana pala mundu umete baga nundu no tume kwatio zembania na aumete ba koko ingali mesindu sisi ya mwana ke muu na mwana ke wabiki ya bandu ukomau wisi ona mana mundu wa muthemba ucio na katuto zakake ona thai kamwe ukakethia yake okathiu ni chomba cia Facebook manda mundu wa kiwango chaku kimaisha ndukende umite musiwi very well off ukatwawe kundu kute well off kana umite kundu kwithina ukawe kundu kwi well off ukatwikithwe mendi kuku usani bwe exactly na yeye tumaituma yuma na balame omanda andu especially andu ma kanisa na imwana onasio where are these places matono komana nondo mwitu ya kanisa bishop nandukangu ne mukwetu omea ai no koka etela bayuka no ngina malenza you've got to go and look for them jaki ongea anayewe basi hii mke mwema utoka kwa Bwana mwana azeka la kanisani etele mpaka muthenola kibetike mwiki muthenola kibetike mwiki etani cia mume ela je wewe kana be kibeti mataendete neza na mume athio na ukibetio na iya ki approach yake aneterere patuko maingi muno ayo na kwata tuikwa pastor mathi kwa pastor ba ye pastor watabanishe mwaka muna kana muke mwema ni yule aliyetoka kwa Bwana uno taanisie na Bwana ndio songea Jackie undo ndio songea Jackie Mike is very much spiritual man mama nekana standard yaku na balame omando atitabibu na indi ondo waidi tokuikala ndo William de na no expect what attracts more yes wathi chumwa na if unaro yete kukwata muse chumwa na of course you are from a well-to-do family ndoke bingise don't change your identity nekana ukwate ola wekwenda ndoka change ya you oneke ya ngwanzio si ataki tio for example ayingokoma na ndonge kite kitenge mama vima enda na standard yaku wimengisa ndo William indo endo undo waele kwithwa be natural no kwamba nona mundu waku museo ukona eka taki ukona this is a woman I want secondly undo waweta cultural shock pesiana sienda akakomana na mundu
na akathikwo akaiya kabatelemela nundu mbe ona machines ici utume wa musiusu nda imana kuma gate-ini wathi misi withe la gate ibini ya wa na remote ikabunguka na kukwenwi muvinga na mathanzu ukakulia ngai wate imna nye nugete nisi nithilite mathanzu baba ukamba kwatika ikacharo shock wilika numba nila numba obika ukethe la corridor mumia cia yatu ba na mwamina kunye yatu ukekie yatu cia ulika cia walk pau na wabika bube yatu ilengi cia ulika numba na wabika bube balaindo ukethe la carpet ulika mao makekate ukamba bateleme na yosa maganda ile la ofe nini ene na yosa magawi ile la ofe nini yu yeze la juni we mixi na mo aume I mean akajua alama te atangie. If God has empowered you, go to the right places. Kedwani we ile kumanda mose wa size yaku na jika yaku na intellectually bona moto no connect. Go to the places where those people go. Kedwani mekawa ndu mababa we mukawa wa chika meno yandeka wa ukutani mandasi na chai silingi mbili ayuko manena mundu mwaka mundu umasi acheki akanenga na kadio na ndendo mandanini mindo kana ayo wambilo yake wamba utala yiba ya mesani yiba yo kutani akatala 2030 wakailela ba mesani China kabi you will never meet that kind of a person so go to the right places nengetio weta siana sito pay bill no ni ko yakase ndio komane yana mundu si wekwenda ku go to where those people go lakini we na discipline na ndoka na hizo ndoka change identity yaku kevawa we masikini ayo kakobangwa kanoka wa metumba ya maana eluka yuka kona basika nawe yilito nyuka komane na mwaka ko we komane yana ke nundu ona mother he can see you through no me usisi onondo otomye isiko siaku no me usisi onondo onywa kethwane kiuta kegendo kundu na uyamba ndo na ndo mate adabu mundu inywa ke una ituya na we mundu muka kana mino yangu yako kana you must get we kita they will look at you. Thirdly, be mannered. Ote manners au mengi maputia wa off kwanza ndwala pe ndwe false searchers nitwathi out twazi bishop ni naku na nitathi na itakwa manambina ndiambia ko ya utindio zietie mundu mukoya ata na wine no mundu mukayane eko tindo zietie mundu mukosu mwathi bando muiba gini siendo yo tapine una ni laisi na wende na kuibawa this person will just leave you nondo ni wona mundu mbe ni kalaka wetu ni wala mwitu yakwa ruandoa mundu utenda useo ono okete bakwikata nwende na kuibawa wetu we numba kingi weti yena ke bishop no why lot utabia ya kana do we need to have a passionate relationship na mundu mutana atwana omwe atangiye ke bishop no why lakini kwa nene encourage ya ndoe one kiss your bride utwike ninde wa mukisi jambe umubakange matako uko ndhe uteze onondo wikwika niki nundu ndwa kana mbozungi ya faith ugwa mundu ume ndatwana nundu ni mutheu ukailiwete mundu ume kasilia ke utheuka nyumba na uyengi meso nongi ukathambicie kathea ndo no kwia ulokwenda kibeti no kake utheuka kaga tanabe indi ukaka theu ni wese yuya muthola we muguya sololoi agakwia ni se yuya na yunake no be kindu kimwe religiously dini cionthe nundu pesi ndu iraise ya morals iraise ya alert cia mwe pesi ndu imwe itailite nundu ukaelio release andu makunanga kisi mekuna ndatika muthio Yesu kuna na maikunana ndweka namba kutabia pe kisi kila chai kitafanya baya lakini kukungino tigongo kwia yute nene ulwa religious wangu ya religious kwa unundu we mo Kristo a good Catholic na chama nzia ya yoni kana ndwailite ku raise the morals kana sexual feelings temptations na imwe yeta temptations ni sindu imwe wailite ki alati kama kana pe yuko kwitu ite yaso ya kisi kuyanza ndisianza ni makunana lakini oza kama mundu ba kana umire kanisa ni muno wa chuma faith mutumio munobu
Okay akukwato unaigwa mbio weno kakwenye lakini wendo we wagwo iwango cienu they don't matter. Wendo wagwo la umete Ndini na we wenda kibeti na aku wenda mume no mutethanye mukayana nesa mukaseubanya, lakini wendo wagwo ti ula wendo fake na muyo standard zitatianete muno mwe bandu pamwe muthi pandu bailie ula peithi watu ya kana pe cultural shock lakini pena real love wendo wagwo things will work. Na Sanji Bishop Mala Faith mwaka na konita wa Jacqueline Binya twinene ya Kithio Mutwaano na kanisa na indi Mutwaano na kanisa Bishop atu ya hiyo ndo sidikanila Mutwaano ni Mutwaano tuko mane chumwa chukingi